Mais velgen oa da poent-se, quoi. Ben ja, ar blasen jo da poent-se placenerien. O teo, daou vevel ya ye, pedri memes matre. Ja. A jo me pa da bloaz ese? O ja, daou a jo me pa da bloaz tao ya. Tri an kreda ba placenerien. Non, me ke laboure le grebrema ya. Non? An ar doen. Gwelet drajoun e toueska brikoli e kanuelman deja e miz mai. Foret e miz du. Hag c'hwennet tout war ar puchou goude gant ar klerez vienne. Ketat avan rae ma. Ben ar poltred an deus ar ma ivlour e mom e sellet a toueska brikoli ben an drajoun zo kanuel se touesk e miz mai kanuel sen drajoun a rei a foret miz du. A c'hwennet tout gant ar klerez vienne em chonj tao. Petra vo foret miz du an draj? An drajoun toueska brikoli. Vraiment deus ket laket e miz du ken du? O kreda ba. Hag a re eve ket skournet le? Ba, toueska brikoli chomen propik ya. Evit kaout... Fouretoù ar pech, barz ar pri, mes du, evit ar petav e chuet tao evit ar voarien. E chuet ar four al rajout, ad ar voarien goude. Ket labouret dervez ar voarien goudelein, davers, quoi. Aya, un dervez a oa... Ba, dervez ar voarien ya davers. Te peus ben a vez an daent. Ja. Per a oa dervez ar voarien, me? Ba, ar voarien ya davers, evel foar an ea a ye le 15. Ja, savon ye oa mur. Aya, davers miz du. Pugio a marat ye, quoi. Aya. Ja, blamondre oa davers. Blamod a mahat. Andre oa dervez gwell, quoi. Ja. Ja. Ket labouret. Ja. Bon, mina bien. Aya.